Dobar dan svima, dobrodošli na tribinu Utjecaj digitalnih tehnologija na razvoj i rad mozga ili skraćeno Mozak i digitalna evolucija. Ovu tribinu zajednički organiziraju Hrvatsko društvo za neuroznanost, Medicinski fakultet u Zagrebu, Hrvatski institut za istraživanje mozga te studentska sekcija za neuroznanost u sklopu održavanja 20. tjedna mozga, svjetske manifestacije popularizacije istraživanja mozga koja se ove godine održava u online obliku. Ja sam Barbara, sa mnom je Anton i mi ćemo biti moderatori današnje tribine. Srdačno pozdravljam sve vas koji nas pratite putem YouTube streama i zahvaljujem vam što ste se odazvali našem pozivu. Posebno pozdravljam i zahvaljujem na dolasku našim panelistima neuroznanstvenicima, a to su redom profesor Klarica, dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva za neuroznanost, profesor Miloš Judaš, ravnatelj Hrvatskog instituta za mozak i prorektor za znanost, profesor Zdravko Petanjek, predsjednik Zaveta za anatomiju, docentica Ana Katušić, profesor rehabilitator na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, te profesor Šimić, predsjednik Zavoda za neuroznanost. Jedna od tema ovogodišnjeg tjedna mozga i ovog panela je digitalna evolucija. Jedna od posljedica pandemije je povećano korištenje interneta i digitalnih medija za svakodnevne zadatke, učenje, druženje, posao. Stoga se postavlja pitanje na koji način digitalni mediji i tehnologije utječu na naš mozak, doživljavanje svijeta oko nas i obrađivanje informacija, te kakav je utjecaj novih tehnologija na naše zdravlje. Na ta i druga pitanja koja ste nam poslali preko Google forma raspravljat će skupina naših cijenjenih stručnjaka u okviru ove tribine. Nažalost, zbog velikog broja pitanja nećemo biti u mogućnosti odgovoriti pojedinačno na svako vaše pitanje, te smo ih stoga obradili i objedinili na način da odgovorimo na što veći mogući broj pitanja. Hvala vam. A sada predajem uvodnu riječ našem dekanu profesoru Klarici, a nakon njega i profesoru Judašu, ravnatelju Hrvatskog instituta za istraživanje mozga. Evo, poštovane kolegice i kolege, dragi panelisti, poštovani gledatelji koji nas pratite ovako online, ja se nadam da je tu i veći broj učitelja, možda i roditelja koji se zanima kako to i ova nastava online koja se mora zbog ovih protuepidemijskih mjera održavati na ovaj poseban način, onda i utječe i na učenje, a naravno i na ponašanje njihove djece. A i nadam se da eto i mnogi možda osmoškolci, srednjoškolci pa i studenti koji nas prate će iz ove tribine dobiti neke nove spoznaje oko toga, možda nečeg što nismo svjesni. Ovo je stvarno jubilarna 20. manifestacija tjedna mozga gdje znanstvenici u Hrvatskoj žele osvijestiti javnost o potrebi istraživanja mozga, jer recimo konkretno neuroznanost je stvarno u Hrvatskoj nešto što je i prepoznato u svijetu. Mi imamo priličan broj publikacija, čak cijeli medicinski fakultet ove godine ima rekordnu publicistiku, najveću do sada u povijesti, a evo i pokazatelji su čak i širi na sveučilištu, da cijelo sveučilište u Zagrebu ove godine ima rekordnu znanstvenu produktivnost, ogromnu količinu apsorpcije sredstava EU projekata, nacionalnih i drugih izvora. Dakle, vidimo da održavanja i bavljenja znanošću je vrlo intenzivno na našoj instituciji, a izgleda i šire. I to je isto jedan fenomen koji je možda, da li on posljedica stvarno ovoga što smo prisiljeni više boraviti, više čitati, više pisati, manje nekakva interakcija, međutim znanost je nešto što je vrlo interaktivno i gdje se baš u komunikaciji sa drugim kolegama u stvari dobivaju ideje, poticaj za rad, motivacija, suradnja
i naravno bolja publicistika. I mislim da se to odražava i u tome da je broj radova koji izlazi sada, koji je posljedica međunarodne čak suradnje, jako povećan u odnosu na raniji period, čak sa 30 na 40% i to bi recimo bio neki pozitivni pokazatelj. Evo, ja želim uspjeh naravno u ovoj tribini koja se odvija u ovom našem 20. tjednu mozga. Inače, ovu temu mozak evolucija, a uz dodatak naravno ova utjecaj digitalnih tehnologija na funkcioniranje mozga je nastavak od prošlogodišnje teme koju nismo uspjeli obraditi, a evo obogaćena sa ovim aspektom funkcioniranja mozga korištenjem, intenzivnijim korištenjem ovih modernih tehnologija. Evo, pozdravljam još jednom sve i nadam se da će biti od koristi svima nama. Hvala. Možete sa ovim, samo pamete. Hvala lijepo, evo kratko ću pozdraviti jer nekako već većinu biti stvari rekao. Samo jedna, dakle ja zapravo nemam ništa protiv digitalnog doba i mislim da to nije jako loše, to ćemo možda kroz diskusiju i pitanja neke aspekte reći. Jedan pozitivan je da otkad je ta korona i covid, puno sastanaka koji inače jako dugo traju i zamorni su, sad se odvija preko Zooma i traju puno kraće ili preko e-maila. Evo jedan plus digitalnog doba. Međutim, jedan minus bi sad istaknuo, baš zbog tjedna mozga. Najljepša i najbolja stvar u svih tih 20, odnosno 18 godina, jer prošla je bila 19. i točno smo zablokirani kada je počela ona potpuno zatvaranje zbog covida, tako da zapravo ga nije ni bilo, a ovaj sad je opet sa u znaku blokade covida. Ali onih 18 godina prije, glavni i najljepši događaj je da kroz svih 5 dana u tjednu 2 do 3 tisuće učenika, djece iz vrtića, djece osobito iz osnovne škole i oko srednjoškolaca prođe kroz institut. I ja vam jamčim da najbolja publika, apsolutno i najzainteresiranija za znanost su ovi iz osnovne škole. Oni su uvijek imali izravna, vrlo logična i zdrava pitanja koje studenti ili odrasli se boje pitati jer kao da ne ispadnu bedasti ili bilo što. A mali kad mu pokažeš ljudski mozak u formalinu, odmah se razrogači oči i kaže otkud ti to, iz čije glave se to izvadio. Dakle, zna šta treba pitati. I sada tog, nažalost, zbog covida ove godine ničeg nema. Ja znam da su naši mladi se rastrčali pa i snimili filmiće koje što da se to prezentira po vrtićima i školama, ali to nije to. Izravni kontakt s djecom, mi koji se bavimo razvojem ljudskog mozga, vapimo za izravnim kontaktom s djecom. Dakle, to je minus, ovo sve drugo će, nadamo se, ostati pozitivno i u plusu i valjda i ova rasprava, nemam predodžbu će koliko ljudi to sad gleda, ali ostaće snimljeno pa će i kasnije moći vrtiti i komentirati. Dakle, uz tu jedan plus, jedan minus, ajde otvorimo tjedan mozga i nek počne žestoka rasprava o tome što kompjuter čini mozgu ili mozak kompjuteru. Hvala. Može. Evo, hvala profesoru Klarici i profesoru Judešu na ovim lijepim uvodnim riječima. A mi ćemo krenuti sa prvim pitanjem za profesora Judeša. To je jedno općenito pitanje vezano za mozak i evoluciju. Pa možete li nam u nekoliko crtica približiti koji su to procesi i događaji doveli do nastanka ljudskog mozga i što je bilo ključno da takav mozak opstane kroz svo ovo vrijeme? U nekoliko crtica, da? Dobro, bit će prilike još za kasnije. Dakle, ajmo nabacati 3, 4, 5 stvari za opću publiku. Evolucija hominida, dakle sve što je neka naša loza, uvijek se gleda što je zadnji zajednički predak. Dakle, kad se odvojili, recimo, oni australopiteci, njihovi prethodnici od čimpanza, gorila, orangutana. To je recimo 6-7 milijuna godina.
Pa onda kad se od svih takvih odvojila homo loza, da smo homo erectus ili homo neanderthalensis ili sapiens, to je 2 milijuna. A mi, moderni ljudi, pa ne bude 200.000 godina, po arheologiji 100-120, a po genetici 150 do 200. Dakle, zapravo dosta za evoluciju trenutak. Što se dogodilo u tih, recimo, 5 milijuna godina hominidne evolucije, da mozak onih prvih je bio otprilike kao čimpanza, gorila, orangutan, oko 500 grama. Naš je oko 1300, 1400, kako ko broji, dakle skoro 3 put veći. Što se drugo dramatično dogodilo, kompletna reorganizacija socijalne i reproduktivne organizacije ili društva, da tako kažem, nas i najbliže rodbine, jer mi danas za sve druge imamo fosile i puno se iz njih može naučiti, ali jedino stvarno ovak živahno, životno je, gledaš danas čimpanza, gorila, orangutan kao najbliža rodbina, osobito čimpanza, kako žive u prirodi, ne u zoološkom vrtu, mislim ne kao u normalnim uvjetima, i gledaš kako se njihove male bebe razvijaju, koliko to dugo traje, a onda usporediš sebe s njima. Dakle, najvažnije za sve to je usporediti ontogenezu ili individualni razvoj naših beba i njihovih beba. To je što bi bila prva poruka. I kad se ta usporedba napravi, onda se vidi nekoliko dramatičnih promjena. Jedna je da kod nas, znači čimpanza kad se rodi, svaki od njih ima oko 2 kile beba i oko 200-220 grama mozaka. A trudnoća traje 8 mjeseci i možda tjedan dana. Malo kraće od naše. Kad se naša beba rodi, ako je na termini sve u redu, ima 3,5 kile i 350-380 grama mozga. To je dramatično povećanje u odnosu na... To je prva golema evolucijska razlika. Onda, kad se naša beba rodi, u odnosu na težinu odraslog mozga, ima oko 20 do 25% konačne težine. Kod čimpanze već ima 50%. Kad 90% te težine dosegne čimpanza sa otprilike 3 godine, a mi sa 1,9. Kad je čimpanza spolno zrela, sa otprilike 12. Odnosno odrasla, ne samo spolno zrela, nego i kao odrasla, to je negdje 12, a mi sa 20 do 25. Dakle, evidentno je da se kod nas ontogeneza strašno produžila, skoro duplo, a s druge strane mozak izađe van bitno nezreliji nego kod najbliže rodbine. I još 2 stvari ću samo reći. Dakle, još jedna promjena dramatična, jer ona se odrazila na tu socijalnu organizaciju, je da čimpanza dok živi, a živi oko 50 godina, govorimo o maksimalni životni vijek, može se razmnožavati, kao i svi drugi. Ljudi zbog nečega žive 100 ili 110 godina, dakle udvostručio se maksimalni životni vijek, ali i dalje žene oko 50 idu u menopauzu. Znači imamo post-menopauza veliko razdoblje, drugim rečima dobili smo baku i didu. A čimpanza ima samo mamu, čak nema ni tatu, ima tatu u smislu da je 50% gena i gotovo. Dakle, kod nas ova beba kad se rodi, upada u socijalnu zajednicu, čimpanza ima mamu i sebe i to mamu dok ga doji, to traje 4-5 godina kod čimpanza. Onda njemu počne izrastati novi zubić, umjesto mliječnih trajni, i onda ga ona odbije od sise i onda je gotov, radi sam, niko više ne brine za tebe. Mi, kad je tradicionalno društvo, dojemo recimo do 3 godine, 2 do 3 godine, nemojte gledati na moderno doba, kad se gleda cijela povijest i tradicionalno društvo. I onda nas prestanu dojeti. A kad nam ispadaju zubi mliječni, jer to je ključno, kad imamo 6 godina. Dakle, mi smo dobili jednu fazu u ontogenezi od 3 do 6 godina u kojoj drugi te moraju hraniti jer sam ne možeš, a mama te ne doji. I ta faza se službeno zove djetinjstvo ili childhood. Dakle, to je možda najdrastičnija razlika naša evolucija odnosu na ove. I u toj tako dugačkom razvoju treba ti skoro
minimalno 15-20 godina da uopće dozriješ do punopravnog člana zajednice. Dakle, dobili smo evolucijom 20 godina za školovanje, što bi rekli, na račun drugih. To čimpanze ima na račun isključivo svoje mame 2 do 3 godine, a poslije toga ništa. I zadnja stvar je cijena. Koliko košta mozak? Jer to je relevantno za puno rasprava. Znači imate bazalni metabolizam i to je sjedim, ništa ne radim, nisam ni gladan, ni normalni uvjeti, koliko energije trošim u tom času, cijelo moje tijelo, to je kao neka metabolizam u mirovanju ili bazalni metabolizam. To je 100%. E sad, koliko od tog posto troši razni organski sustavi? Poslije ću se još na to možda vratiti, bude neko pitanje, ali ajmo sad samo reći brojeve. Odrasli miš ili krava ili mačka ili pas, 2 do 4%. Mozak ne djeluje jako skupo. Ako si primat, ne čimpanze gorelutan, nego onih 200 vrsta majmuna, kao rezus majmun i svi drugi, oko 8%. Primati tipično kao sisavci, odnosno na sve druge sisavci imaju bitno skuplji mozak. Ako si čimpanze gorila orangutan, negdje 12-13%. Ali ako si čovjek, 20 do 25%. Znači, mi imamo apsolutno najskuplji mozak od bilo kog za kog izračunato. Neću uopće sa ptice, guštve i tako dalje, ostali kražnici, jer sisavci su inače najskuplji. E sad, ako ste beba, vjerovali ili ne, kad ste novorođenče, 80 do 90%, ali ne bude 80%, sve energije ide samo u mozak koji raste. 20% za ostatak tijela. Koliko treba vremena da barem na ispod 50% padne ta potrošnja? Skoro 5 godina, do 5. rođenja. Dakle, zato svaka mala dijete kad počne trčkarati ima ovakvu veliku glavu, a onako malo tijelo. Dakle, to određuje niz drugih stvari u našoj i rastu i razvoju evolucije, ali dakle mozak je toliko skup i to je ta ključna promjena bila. Jedna mama to više sama ne može hraniti ni pre ni postnatalno i moralo se uključiti društvo i evolucija kaže, odnosno stvorila je obitelj. Volio bih da to svi čuju i zapamte da obitelj razne vjere, politike, ideologije, društvene teorije, ono svi inzistiraju na ovaj onaj način. Ali onaj ko zbilja jamči da ona postoji, da je važna i da je nezaobilazna, obitelj kao ona tata, mama, baka, djeda, braća, ne strič, uža obitelj. Jel? To je stvorila evolucija kada je stvorila čovjeka. A društvo je samo na tom gradilo dalje. Dakle, volio bi da svi zapamte da je evolucija kada je pravila čovjeka napravila tatu u punom smislu da surađuje s mamom, baku i djedu i obitelj. Evo, to je za početak, mislim, više nek dosta za razvoj. Super, hvala. Možemo sumirati za naše studente koji gledaju. Dakle, prije svega to je ta povećana masa mozga, smo rekli, produljena ontogeneza, produljeno sazrijevanje i rekli ste... Da, energetski skupo tkivo. Ok, hvala. E sad, osim živčanog sustava, u glavi imamo i krvožilni sustav i likurski sustav, pa naš stručnjak za likor je svakako profesor Klarica, pa imamo jedno pitanje na tu temu za njega. A pitanje je kako je razvoj uspravnog hoda u čovjeka utjecao na promjenu likurskog sustava u čovjeka, te imaju li te promjene utjecaja na pojavu bolesti mozga? Dobro, puno pitanja. Gledajte, kod uspravnog hoda, naime zbog utjecaja sile gravitacije, sigurno da sve tekućine mase koje nalazimo recimo u kraniju zbog djelovanja sile gravitacije teže da idu prema niži. Ja? A znamo iz anatomije da u stvari na bazi mozga se nalaze najveće krvne žile, da one idu u oko mozga i tek manje krvne žile penetriraju moždano tkivo. Ja? I sad kad bi mi duže stajali, čovjek bi očekivao da mozak polako pada, pritišće te žile, dakle one glavne koje donose krv i opskrbu mozga omogućuju i da onda u stvari mi vremenom padnemo, jel, zaspemo, jer jednostavno bi trebalo se to događati. Međutim, to se ne događa.
vidite, moram reći da dugo stoji u biti taj fenomen baš i neobjašnjen, jel? Pogotovo zato što je, evo, kad god snimite mozak, danas je moguće mozak snimiti pomoću magneta u raznim položajima tijela, doduše baš magnetski uređaji su rijetko oni koji su namješteni tako da čovjeka snimaju sjedeći, ali ima i takvih u nekim slučajima moguće. Naravno, uvijek se snima ležeći, međutim, kad god snimiš mozak, ti vidiš da oko njega, između kosti, znači onog oklopa koštanog, od lubanje i moždanog tkiva, stoji jedan sloj vode, odnosno likora. Ja? I kako to da on stalno stoji, da to ne sedimentacijom mozak ne recimo preseli se prema nižim dijelovima i doseli do kosti. I evo, dugotrajnim, moram reći, istraživanjem na takvom području i uopće izučavanjem fiziologije i patofiziologije intrakranijskih tekućina mi smo uočili jedan fenomen, a to je da u stvari kod uspravnog hoda ili položaja glave u toj takozvanoj head-up poziciji, glavom prema gore, u tekućini koja je oko mozga se javi negativni tlak. Što to znači? Da je taj tlak manji od atmosfere, a onda to znači da taj tlak u stvari rasteže sve strukture, vuče ih prema sebi, da tako kažemo, da jednostavno objasnimo. Znači da ne dozvoljava da krvne žile kolabiraju, jer nego ih u biti održava na taj način. I plus toga kako ide prema gore tlak, jel? Onda je tlak sve niži, dakle i omogućava u stvari na taj način da ova masa mozga stoji u sredini. Plus toga moram reći da činjenica da je mozak uronjen u likor, po Arhimedovu zakonu izgubi na svojoj težini onoliko koliko tim volumenom teži istisnuta tekućina, jel? Prema tome, mozak koji inače bez likora teži 1,5 kg na zraku, u uronjenu likor on ima negdje masu, u stvari težinu od nekih jedva 50 grama. I zapravo taj likor i sloj okolo omogućava da mozak stoji uspravno, da ne dolazi do kolapsa žila, da nema te sedimentacije i da mi možemo uspravno hodati. Prema tome vidite da u stvari evolucijsko formiranje kranija i smještanja glave u taj kranij omogućava upravo uspravan hod i dobiva, recimo tako, biće neke prednosti evolucijske. Pretpostavljam da je onda Homo sapiens onda mogao normalno hodati, gledat, uočavati plijen, bolje se hraniti, bolje se orijentirati u prostoru i sve one probleme koje bi mogao imati u svojoj životnoj okolini puno lakše rješavati nego neke druge životinje. A s time, evo, s ovim fenomenom, kojeg smo evo publicirali prije nekih 7-8 godina, možemo objasniti i neke fenomene koji se javljaju i kod astronauta kad se izgubi gravitacija i možda kod ronilaca u situacijama kad se roni po moru, ili isto tako objasniti kako to da dinosaur na visini od, ne znam, možda neki su mogli i po 12-15 metara biti iznad tla, je moguće da održe dobru perfuziju mozga i da recimo funkcioniraju. Dakle, ukratko mogu reći da u stvari koštani oklop sa ovim slojem vode oko mozga omogućava dobru opskrbu mozga krvlju, ne dozvoljava da se kolabira, pa ono kad bi govorili oko učenja funkcioniranja, možemo reći da u biti mi najbolje učimo kad sjedimo ili hodamo, dakle ona je filozofija skolastike još iz grčkog doba, s ovim ima opravdanje, a da recimo ćemo imati slabiju perfuziju mozga kad ležimo, prema tome učenje ležeći ne bi preporučio. Evo, toliko za sada. Hvala. Hvala na savjetima. Možemo nastaviti dalje s pitanjima, pa profesor Judoš nam je dao uvod u
u evoluciju mozga i možemo se u biti nastaviti na to pitanje, na tu priču. Pa prvo, to je iduće pitanje za profesora Petanika. Zbog čega se ljudski mozak tako dugo razvija u odnosu na druge vrste i koje su u biti prednosti i nedostaci tog dugog razvoja? Kad bi to znali, to bi bilo dosta zanimljivo, ali ja bih rekao, može? Dobro, evo ga, malo bliže moram. Vjerojatno će se Juda nadovezati na to, ali ja bih rekao ovako, što znači dugo? Dakle, to je negdje do 25. godine, mi znamo da imamo promjene koje su vezane uz promjene strukture mozga. Ovdje bih rekao jednu stvar, a to je da, iako su još pozivamo i na Platona i na Šekspira, zapravo je tako jedna produženi razvoj mozga zapravo nešto što je došlo do izražaja zadnjih 100-tinjak godina. Pojam adolescencije definira početkom 20. stoljeća, ako vi pitate za taj produženi razvoj. I zapravo nam pokazuje kako ti neki vanjski čimbenici okolinski djeluju u smislu toga da su neke stvari došle do izražaja. Teško mi je vjerovati da je prije 100 godina neko koji je imao 16-17 godina je bio već definiran kao odrasla osoba. Dakle, kad gledamo, ne znam, Drugi svjetski rat, vijetnamski čak, ja mislim, ti su vojnici imali 18-19 godina, većina vojnika je bila relativno mlada, dakle niko nije definirao te osobe kao neke koje se još dalje razvijaju. Tako da prije 3 godine je zapravo izašao u Lancetu članak koji je rekao da bi adolescenciju trebalo i formalno produžiti nakon 20. godine života, negdje do 25. dakle nekakve razdoblje nezrelosti, razdoblje prilagodbe, iako ima i oni koji to recimo kritiziraju na taj način. Ali ono što je sigurno što mi znamo, da se dijelovi mozga, to je recimo frontalni korteks, doista razvija tijekom cijelog tog razdoblja i da zapravo u tom razdoblju postoji jedna nezrelost ili nepotpuna maturacija frontolimbičkih konekcija i zapravo da se radi o tome da psihosocijalna maturacija u toj razdoblju adolescencije zapravo značajno ispod intelektualne maturacije, zapravo socioemotivne, ispričavam se. I to je recimo razdoblje iznimno velikog broja stradavanja, jer je to razdoblje gdje se ulazi u zapravo rizično ponašanje, rizične oblike ponašanja. A zašto bi nam to bilo korisno? Postoji jedno tumačenje, recimo ako bi podijelili adolescenciju na nekakva 3 dijela, jedno koje se poklapa sa pubertetom, tamo negdje do 16. godine života, kada zapravo osoba stječe spolnu maturaciju. I onda zapravo u tom razdoblju nakon toga dolazi do, to je negdje između 16. i 20. godine života, to je recimo jedno tumačenje evolucijsko nazovimo. Ako promatramo ne ove naše moderne zajednice, nego tipične, to je profesor Judas čisto znate reći o tome kad je došlo do kontrole rađanja i svega toga da se značajno promijenila stvar i višak resursa koji imamo, postavlja se pitanje zašto bi ne znam, malih hijavata otišao od mame i tate, jel? Dakle, tata dovlači bizona, mama se brine i tako da, dakle, mora biti iracionalan zapravo i to je razdoblje u kojem se on postavlja, nalazi svoje mjesto u društvu i probija se na nekakvoj socijalnoj ljestvici, a onda je zanimljivo da to razdoblje među 20. i 24. godine kad recimo se nađu partneri, a dakle je zapravo i razdoblje najbolje i za reprodukciju. Dakle, to je razdoblje koje je zapravo u smislu reproduktivnog aparata najbolje. I onda jedno tumačenje u tom razdoblju dolazi, dakle, vi imate razdoblje spolne zrelosti, imate razdoblje u kojem ste buntovni da se odvojite od roditelja, osamostalite i nakon toga, dakle, je razdoblje kad stvarate svoju obitelj, porodicu i u potpunosti sazrijevate. Sad, to je, kažem, jedno tumačenje koje može biti ispravno ili ne. Naravno da u jednom modernom društvu gdje se osoba školuje i gdje zapravo najvažnije odluke trebaš donositi u vrijeme kada si najbuntovniji, najiracionalniji, možda se ne čini najprikladnijim.
Međutim, ono što je jako važno kazati da do 25. godine imamo prekomjernu produkciju sinapsi. A to zapravo označava da je naš mozak plastičan i da je on adaptivan puno duže nego što smo mi mislili da je. Dakle, jedna od koristi bi bila da s obzirom na sve ove promjene koje su vrlo brze, nam to omogućava jednu bolju adaptaciju. Ali odgovori zašto je mozak takav, to ne znam, gdje se hoćeš ti nadovezati nešto na to. Pa mogu možda malo, samo zato da poslije ne skačemo s temu, kratko kao dokument, komentar. Ako vi pogledate tradicionalna društva, znači aboriđini u Australiji, oni koji sami u Južnoj Africi, amazonska plemena, dakle nešto što baš slovi kao ono lovci, sakupljači, tradicionalna društva, kad je osoba zrela tamo, isto sa 25 do 30 godina. Dakle, da bi neko bio punopravni lovac ili član plemena, on to ne može biti sa 15-16 godina. On sudjeluje u raznim aktivnostima, da pojednostavnim, svaki koji tako živi završi, vi završite sad jedan fakultet, a oni završe 5-6, botanika, zoologija, geologija, geografija, klimatologija i sve, jer na kraju mora za 500-600 vrsta životinja isto toliko biljaka naučiti sve živo njima ako ih ikad doće uloviti, pobrat, preživiti sve. Plus sve moguće zanate, kako se pravi od grčarskog kola do luka i strijele. Plus, što je jako važno, naučiti sve mitove svoje zajednice, sve obrede, sve rituale i slične stvari. U pubertetu, odnosno adolescenciji, su tipično inicijacije. To je jedan aspekt. Dakle, to vrijedi, jer je Petanik rekao da, naravno, sa 18 ili 20 godina te odvedu u rad. Zašto si fizički dovoljno veliki jak, to nema veze s maturacijom, nego sa državom ili silom koja čapa regruta i ne pita. Briga njih, jesi ti nezreo ili zreo ako možeš trčati i pucati, jel? Sad Boko Haram i oni uzimaju malu djecu, jel? Ali dva su, kako bi rekao, razmeđe. Jedno je oko 6. godine, jer u svim društvima koja imaju ili nemaju formalno obrazovanje, kod nas se sa 6, odnosno 7 godina kreće u školu, jel? 6 ili 7. Tako se isto postaje kao prvi put da te se tretira kao neku vrstu racionalnog bića i ravnopravnog člana zajednice i na Novoj Gvineji, u Papui ili u Amazoniji. Prije toga djeca nisu dovoljno zrela, zato ima dovoljno razloga. I onda negdje sa 24-5, od 20. do 30. ovisno o raznim kulturama i sve si taj kak ti odrasli. Znači, kod nas to što student sa 24-5 godina diplomira i tek tada je za posao, za ženitbu, za sve, zapravo je, vratili smo se u prirodno stanje. Tako bi trebalo biti. Platonova država je rekla da pravo glasa imaju oni koji su 30 godina i više. Nisu Grci baš se uzalud tog sjetili. Ja. Dakle, te dve stvari i to što ste vi od 15-16 godina do 25, zašto vam treba 10 godina, još škole. Pa zato, evo, jutrašnji savjet sveučilišta koji je sazvala Hura i je pokazao da nisu još dozreli. Znači, čovjek da bi naučio u svom društvu funkcionirati onako kako se očekuje. Ovo je ispravno, ovo je neispravno, ovo je pravda, ovo je krivda, ovo je pristojno, ovo je nepristojno. Treba, što složenije društvo, to više škole, parlamentarna procedura. Pogledajte naš Sabor, svi opadaju, neće drže se reda, pogledaj britanski parlament, ima sve prosidano, rules of procedure. Dakle, doista za složeno društvo, tako je bio i Egipat i Mezopotamija, od kad ima agrikulture i civilizacije, treba 20 do 25 godina da ti dozreš u normalnog člana koji je usvojio, evo, Kantov imperativ ili Darwinovu teoriju evolucije, ne možeš ni shvatiti sa 15 godina. Možeš shvatiti, ali zapravo ne razumiješ. Jel? Dakle, Petanik se malo sramežljivo, on zna da to traje 25 godina i sve, ali mislio kad ovi koji kakvi iz društvenjaci svi kažu pa mi znamo i prije i neće nas slušati, to je njihov problem. Oni bi nas trebali slušati i kad
Znači, djeca prije 6 godina nema već u školu, ali se od 3. do 6. godine, kad se ključne stvari formiraju za mi, dakle, ono što nas pravi ljudima, a majmuni to nikad ne mogu dosegnuti, je prvo dijada, združena pozornost. Počne sa mama i beba, ali se širi na mamu, bebe, bilo koji odrasli. Ja i ti smo mi, ali to znači ne 1 + 1 2, nego ja mogu, to je inače ono teorija uma, pa što je problem za autiste, da iz perspektive drugoga nešto vidiš. To naše beba od 9 do 12 mjeseci odmah imaju. A čimpanze praktički nemaju nikad, a ako imaju rudimentarni oblik, imaju sa 3 do 4 godine. Dakle, mi dobijemo 2 godine prije njih. Mala beba, a već napredna. Ali ključno je oko 3. rođendana, jer mislim da bi to svima trebalo za sve ove aspekte za diskusiju. Kad dijete nauči da je mi kao grup, od 3. do 6. to zbilja razvija, ali oko 3. rođendana prvi put počne, to petanik voli, jer taman 2,5 do 3 godine mu rastu oni neuroni prefrontalni i sve, mislim, ja to volim, jer oko 9 do 10 godina broka postane magno-piramidalno, od 9 do 10 mjeseci, prvi puta, oko 2,5 do 3 godine, dakle, savršeno korelira i prefrontalni i broka, Golgi, dendriti i spine sa ovim što nam razvojna psihologija kaže. Dakle, dijete tad shvati da je postalo dio mi kao grupa, ne više 5 ili 10, nego socijalna zajednica koja ima svoje norme za radit stvari, za ponašat se, za odnosit, za komunicirat, jezik je ključan dio toga i kad to od 3. do 6. godine sve to je komplicirano i teško, uspije apsorbirati, onda je zreo za krenut u školu, odnosno uključiti se u društvo kao početni racionalni agens. A da bi bio puni racionalni agens, 25. Super. Dobro, pokvarit ću ovaj koncept. Rekao sam mi odmah da Judaš neće sad jednu rečenicu, ali sam ja probao. Da, ne, dobro. Da. Mi ćemo odraditi svoje, pa će onda Ana i Goran. Ne, htio sam samo reći jednu stvar, dakle, prije 20 godina, on je to zapravo, sad si mi baš lijepo rekao, tamo sam to i mislio prije, radio sam kako ja predajem na psihologiji, a kolega mi je bio asistent. I onda kad sam mu je rekao, znaš da se mozak razvija još nakon 18. 19. Onda njegov odgovor bio, a dobro, ajde, možda nekom koji ide na faks, ali ne lučkom radniku. Jel? Dakle, to je bilo i ovo što je Juda rekao, to je stvarno točno za aboriđane i sve to, ali zapravo to do prije 20 godina nije bilo uopće prihvaćeno. I hvala ti što nisi imao vremena pročitati 10 godina moj rad Spine, jer da smo ga objavili 98 ili 2000. Ono bio negdje na lijevoj strani. Dakle, a u međuvremenu se pojavio čitav niz imaging studija, znači slikovnog prikaza koji je jasno pokazivao da se mozak strukturno mijenja. Tu opet se sjetim profesora Rakića, odnosno Rakića, on je to izvukao, pa su rekli da su neuroznanstvenici jako zanimljiva bića. Oni su otkrili da se mozak između 15. i 25. jako promijenio, a mogli su pitati bilo kojeg roditelja koji ima tineđera, on bi im to odmah rekao. Ili kompanije, rent-a-car kompanije u Americi ti ne daju da iznajmiš auto prije 25. godine, jer zna da ćeš ga slupati. Jel? Dakle, tako da to je na neki način, ali to se pojavilo ipak kao jedno pitanje zadnjih 50 godina, a prije 20 godina da ste rekli da se mozak razvija nakon 20. teško da bi kod recenzenata to prošlo, dakle, a prije 10 godina sad je rad, turbocitiranje, jer smo mi pokazali da su neuroni dugo razvijeni. Još jednu stvar koju je profesor Ljutaš ovdje načeo, a to je ta, recimo, 2. godina života. Čimpanza zapravo naglo usporava rast nakon rođenja, to je ono kad čovjek ide gore. Međutim, zanimljivo je kad gledamo taj psihološki, psihomotorni razvoj, tek negdje u 2. godini života se oni počinju razlikovati dijete i čimpanza, ono suštinski, to. Što znači da ekspanzija i rast neurona općenit nije toliko ključan za razvoj svih tih kompleksnih funkcija, koliko je ključno da se razvijaju nekakve selektivne veze koje će zapravo uspostaviti da taj mozak bolje funkcionira. To ima jako velike implikacije i za razvoj autizma, komunikacijskih vještina i tako dalje, ali onda možemo sad nastaviti na vas, da ne budemo mi sami. Sad smo mi svoje. Da, možemo ići.
Ne možete ići. Ali super da ste to rekli, jer još uvijek danas mi mladi često čujemo da zbog našeg tog dugotrajnog fakulteta, pogotovo na medicini, da to nas zatupljuje, da smo zato mi nezreli, ali evo, znači, mi u biti pobijamo taj mit, znači do 25. godine tak je osoba nedovoljno zrela. Jedan fenomen koji se opisuje, to je infantilizacija visokog školstva, naravno uvijek reći iz Amerike, a to je da zapravo se prema mladima odnosimo bez previše mislim ne mi, nego zapravo na neki način ja bih rekao da ih podcjenjujemo, dakle nemaš toliko nekakvih rutinskih obaveza i onda se naravno nezrelije ponaša. Dakle, mnogi i kritiziraju to da se sad adolescencija pomiče prema 25 godina, tvrde da je to odbacivanje odgovornosti i tako dalje, ali ja neću više. Pardon, samo ovo je zbilja vitalno. Kad mi kažemo 25 godina treba da u potpunosti dozriš, to ni u kom slučaju ne implicira da već sa 15 nisi za mnoge stvari zreo, ili sa 18 ili 20. Dakle, da ne bi sad ispalo iz toga, to je ovo što on kaže, kritičari kažu onda znači vi bi pomakli pravo glasa ili ne znam šta tek na 25-30 ko u antičkoj Grčkoj. To samo se hoće reći ovisi za što. Ako treba glasati, na primjer, hoće li sad doći, ne znam, ovih zgrada i srušiti ispred moje zgrade 3 drveta koja prave kisik, onda i dijete od 10 godina ima puno pravo glasati. Jer je dovoljno zrelo da razumije da je drvo dobro. A ako treba, dakle, što se tiče konkretnih stvari u konkretnom životu operacijama, i srednjoškolac i student je više nego pozvan da kaže. I o mnogim drugim stvarima. Ali kad dođu recimo izbor političara, ko je sad dobar da vodi neki veliki projekt? Pa onda bi bilo ipak neko ko, ili nek bude rasprave o abortusu, odgoju djece, bilo čemu tako. O tom bi trebao raspraviti neko koji je roditelj, kog će zna šta to znači imati dijete ili nemati dijete. Ili uzgaja, ili svašta, dakle, zrelost za neke stvari treba i 50 godina. Za neke treba možda nije dosta cijeli život. Ali mi samo kažemo čovjeku u modernom svijetu, jer si to može priuštiti, jer nije glađu natjeran da s 5 ili 10 godina već trčkara i preživljava, nego se može educirati, treba mu dati šansu da se 20-25 godina iskoristi te prilike i potencijale. Znači, student ima puno prava, konačno vi sada kao studenti kod nas glasite, evo s dekanom sjedite u dekanskom kolegiju i imate pravo glasa i u senatu i na puno mjesta i to je apsolutno u redu. Ali kad bi vas neko tjerao, kak je on rekao, taj psiholog lučkom radniku, i njemu treba. I lučki radnik mora imati pravo do 25. ako je moguće da uči i razvija se, ne da ga neko silom potira, ti si gotov, ti si dozrio i sad služi. Mogućnosti, opportunity, dakle to sam mislim da je u prezentaciji sam stavio, dakle ne nikako kao nekako problematično, nedozrelo i to, ali sigurno da smo svjesni upravo, Judaš je to lijepo rekao, dakle ovisi za što i zapravo velike mogućnosti i velike kreativnosti svega u tom razdoblju, ali da se mozak i dalje razvija i da je to razdoblje u kojem je na neki način i rizik. Dakle, trebamo biti i zaštitnički, jer mislim da je 300% veće stradavanje nego u razdoblju prije i poslije. Dakle, jasno govori da je ipak jedno buntovno razdoblje koje je odraz tih promjena u mozgu. Hvala na svim replikama i odgovorima. Iduće pitanje za docenticu Katušić, nešto što smo spomenuli prije, to su ove socijalne organizacije. Dakle, kada govorimo o razvoju mozga, često smo fokusirani isključivo na mozak, a koliko važnost u normalnom razvoju mozga ima interakcija s drugim ljudima i s našom okolinom? Pa svakako da ima. Znači, to je sve što na pragu ovoga što je rekao i profesor Judaš i profesor Petanjak, koliko smo mi zreli za što kada. Znači, moramo, ako samo pomislimo na društva prije ovog modernog društva, ga sada nazivamo, iskustva koje je netko imao sa 15 do 20 godina, se bitno razlikuje od iskustva koje imaju današnji 15-godišnjaci, 18-godišnjaci i tako dalje.
Tako da su te interakcije, čak i u toj dobi, od kojoj piše profesor Petanjek, adolescencije, vrlo bitne za razvoj mozga. I upravo o čemu pričamo kad govorimo o ranim interakcijama i tim u biti mrežama koje nas zaista razlikuju od naših prvih prethodnika, ajmo reći najbližih prethodnika, su te prve rane socijalne interakcije. I meni je bilo jako zanimljivo kada smo razmišljali o temi ove javne tribine i digitalnim tehnologijama i njihovom učinku na rani razvoj, koja možda bi mogla nešto reći. Prije svega sam razmišljala kako je iskustvo koja, na primjer, tek novorođena djeca unutar zadnjih godinu dana imaju, su bitno različite od iskustva koja su imale bebe rođene samo unutar prije 3 godine. Na primjer, evo mi sad unutar projekta Znanstvenog centra izvrsnosti pratimo nedonoščad. Ta djeca koja, na primjer, sada već imaju korigirane dobi godinu dana, njihova je stvarnost da viđaju ljudska lica koja su pokrivena maskama. Prve socijalne interakcije od izraza lica, mimike su iznimno bitne, o tome može više reći profesor Judaš, baš prije svega zbog usvajanja, znači značenja izraza ljudskog lica, koje nedostaje toj populaciji. A da ne govorimo da nam dolaze također ta ista djeca sa svojim roditeljima kojima nedostaje iskustva izravnih socijalnih interakcija zbog uputa koje mi danas imamo. Znači, uopće ne moramo ići toliko daleko da je to sada učinak digitalnih tehnologija, društvenih mreža u vrijeme adolescencije, nego već imamo u vrlo ranom razvoju, koji su, ja bih rekla, temelji razvoja komunikacije koja ima svoje zakonitosti. I te prve socijalne interakcije koje su prije svega neverbalne, jako se oslanjaju na izraze ljudskog lica, su zaista prirodno narušene. Mislim da... Ja se stavno petljam, ali ovdje reagiram kad je trenutak. Gle, dve tipično što human specific, što čovjek ima, čimpanza nema. Prvo, čimpanza ne prati tuđi pogled, nego prati, to su jedne stvari pokusi, kad čovjek pogleda gore, onda on prati kud je cijelo lice, pardon, bilo čovjek eksperimentator, bilo Manur. Dakle, Manur prati orijentaciju lica, a ne kud ide pogled. Zato mi imamo bijelo oko očiju, jako velike bjeločice, oni nemaju. Samo ljudska beba doista prati pogled. I to vrlo mala beba. Dakle, sad možeš reći maska nije pokrila pogled pa nije velika draka. Ali ono što beba ima s 2 mjeseca, već vrlo jasno, što isto majmun uopće nema, dakle to je vitalno za čovjeka, to je njemu evolucija dala je, ne znam, dakle, smile i laughing, dakle, osmijeh i smijanje. Ono kako se, dakle, to je 2, 3, 4, 5 mjeseci i to je apsolutno vitalno za uspostaviti socijalnu komunikaciju i temelj za svaku buduću združenu pažnju i sve. Evo ta maska je recimo pokrila, znači ne samo kod prematurusa, nego kod svakog djeteta s kakvima se Ana i njen fah bavi. I to je zaista ozbiljno pitanje. Kako će se odraziti recimo godinu dana ili 2 godine korone maske na djecu koja se s mamama nisu nikad mogla ni osmijeh, ni smijanje kao to. Ipak umanjenom jednom, ajmo reći, učestalosti. Ili ipak primarni skrbnik, vjerujem doma, što ste rekli profesor Petanjek, nema masku, ali bilo gdje, ako napustite dom, situacija je iznimno drugačija. Socijalni smješak već očekujemo od 2. do 3. mjeseca. Kada ga nema, stručnjaci sumnjaju ili da je nešto nije u redu sa kontrastom, osjetljivošću na kontraste, vezano za vizualne funkcije, ili neki povezuju već da li je, znači, prediktor određenog spoznajnog razvoja. Sada, znači, izlaganje tog socijalnog smješka koji se zaista javlja u interakciji, rekli ste da se u biti kod čimpanza, znači, nema. Tako je, baš specifično za ljude, nema ga, zaista moramo razmišljati o tom iskustvu. Ja samo sam htio reći, ono što je važno ovdje kazati, ta interakcija dovodi i usmjerava razvoj strukture mozga, dakle arhitektonike, i ona se neće moći kasnije nadoknaditi. Ja? Imamo one rumunjske orfane koje su bili u domu, dakle ti to ne možeš kasnije nadoknaditi, dakle to je bitno za razumjeti. Dakle u tom razdoblju i do 25. ali ovo sve, dakle sve što se zbiva oko nas mijenja strukturu mozga, a ako to izostane,
to neće više biti moguće nadoknaditi. Nećeš moći ići u večernju školu i to nadoknaditi. Hvala svima. Može profesor Šimić krenuti s našim prvim pitanjem za digitalnu evoluciju, te za digitalne tehnologije. A to je da danas se vrlo često čuju tvrdnje da digitalne tehnologije predstavljaju naš drugi mozak. Možemo li stvarno računala smatrati našim drugim mozgom, te kakve bi razvojne i evolucijske posljedice mogle imati oslanjanje na ove tehnologije na razvoj viših kognitivnih funkcija kod čovjeka? Hvala na pitanju. Se čujem? Samo upalite dole. Znači, prvo ne bih se složio sa pojmom digitalne... Ne čujete se. Ne bih se složio s pojmom digitalne evolucije. Zbog toga jer to može reći neka tvrtka koja proizvodi digitalne asistente. Znači, sad smo čuli kako je evolucija biološka i kako traje dugo. A upravo je problem u tome što se ne možemo tako brzo prilagoditi. I ova korona je zapravo povećala zahtjeve na prilagodbu svih nas, i učenika, i studenata, i nastavnika, novim tehnološkim načinima prijenosa znanja, tako da je to ozbiljan problem. Ali evo, da ne duljim, možda 4 velike skupine problema. Prva skupina su problemi koji su povezani s pozornošću, druga skupina su problemi koji su povezani sa zapamćivanjem i kognicijom općenito, treća skupina su socijalni problemi koje smo sad malo prije isto naglasili, i četvrta skupina je nešto novo o čemu se sad govori, to je Zoom fatigue, se zove umor zbog Zooma, gdje ne možemo, u stvari, smeta nam dugo biti priključen i gledati tuđe lice, pogotovo gledati svoje lice, i nakon nekog vremena doživimo neku fugu, nešto crtamo ili gledamo sa strane, i zapravo je to jako opterećujuće dugotrajno imati pozornost na ono što drugi govore, i to je jedan ozbiljan problem jer on ometa taj prijenos znanja. Tako da se govori o mikroučenju, da bi zapravo prijenos znanja trebao biti do 15 minuta na taj način. Ako možemo u ovaj prvi dio, znači najteže je zadržati dugoročnu pozornost, i ključna je studija bila u ovim zborniku Američke akademije za znanost 2009. godine, kad su analizirali takozvane okorile korisnike interneta, mislili su da će oni biti superiorni u više zadaćnosti. I kad su ih testirali na multitasking zadatke, oni su bili puno lošiji od ljudi koji nisu koristili internet. Znači, to je jednostavno, to je bilo prvo iznenađenje, jedan od prvih takvih nalaza. Znači, internet je tako osmišljen da u stvari ono što krade pozornost i ono što se klika, to preživljava. A ono što nam ne izaziva pozornost, takvi sadržaji nemaju neku vrijednost, zapravo jer ih niko ne koristi. I mi bi trebali se zapitati što je tu dobro za nas. Znači, ono što nam ometa pozornost smanjuje dubinsku obradu informacija i trebalo bi usporiti čitanje, odnosno trebalo bi isprintati ono što želimo pročitati i naučiti zapamtiti, budući da je, evo, prije 2 godine izašla velika meta-analiza na 54 studije, preko 170.000 ispitanika. Znači, značajno je slabije upamćivanje sa zaslona nego iz knjige ili iz printanog materijala. Znači, to je višestruko potvrđena činjenica, međutim, to ne znači da se mi ne prilagođavamo. Prilagođavamo se ili ne možemo se tako brzo prilagoditi, iako većina naših današnjih studenata su generacija Y, odnosno digital naives, oni su od malena već navikli na uporabu digitalnih pomagala. Znači, nastojimo napraviti sve da kapacitete i talente i potencijale kognitivne iskoristimo kod naših studenata. Pa onda sve ono što ometa pozornost trebamo smanjiti. Također, korištenje ekrana na večer ima to plavo svjetlo, zbog čega je lučenje melatonina smanjeno, pa onda imamo problema s usnivanjem i sa samim spavanjem. A znamo već preko 100 godina da u REM fazi s nas se vrši konsolidacija sjećanja. Tako da evo sad svaki digitalni pametni telefon i monitor i softver ima tu opciju noćnog rada, gdje će onda smanjiti plavo svjetlo da nam ne bi drastično se smanjila proizvodnja melatonina. Jedna velika studija je bila u jednoj norveškoj bolnici, znači kroz 5 tjedana
je jedan dio bolnice imao svjetlo bez plavoga svjetla, ono malo žučkasto, crvenkasto, a drugi dio bolnice bez njega. Znači nakon 5 ili 6 tjedana, ne sjećam se točno, ali ovi koji su imali isključeno plavo svjetlo, imali su to toplije svjetlo s manje plave, znači kratkih valnih duljina, oni su imali 13 minuta dulji u prosjeku REM san i sveukupno 9 minuta su dulje spavali, imali su, znači zapravo ranije su usnivali, nisu imali problema sa spavanjem. I tako dalje, i tako dalje. Znači, nastojimo, ne možemo pobjeći od digitalizacije, ali treba uvijek prilagoditi tehnologiju čovjeku, a ne ga na silu tjerati da se on prilagođava raznim opcijama koje mu nisu svojstvene poput ove, da znači nema kontakt s očima i tako dalje, i tako dalje. Znači ima niz načina na koji želimo smanjiti te štetne utjecaje, a želimo poboljšati one koji su nam potrebni i kojima dobivamo dodatne i dopunske opcije, kojima brže učimo, lakše učimo. Znači najviše se promijenio način na koji pristupamo informacijama. Tu je problem što mi sad pamtimo gdje smo pristupili nekoj informaciji, a ne informaciju samu. Znači mi ćemo zapamtiti gdje trebamo otići da bi dobili tu informaciju, a sve slabije pamtimo samo informaciju. Tako da to su neke stvari na kojima treba poraditi kako bi iskoristili svoje potencijale do maksimuma. Replika? Ne replika, ovako kao kuriozu, kad bi čitali medicinske knjige iz 13. do 16. stoljeće, dakle prije Gutenberga dok su bili samo manuskriti, pa onda kad je izmišljena štampa i malo kasnije, čuli bi iste ove probleme. Ima niz primjera, dakle, on je sve ispravno rekao i to su stvari koje treba paziti. Ali hoću vam reći da ne bi ispalo da samo sad, otkad postoje kompjuteri i ta tehnologija, sad mi imamo tu vrstu problema. Prije su knjige opisivale od psihičkih problema do, kako bi rekao, lokomotornih, pa uvijek primjer oni koji jako dugo, znači onaj svećenik u svojoj ćeliji koji prepisuje knjigu, a prije se prepisivalo ovako, stajala je velika pergamena, pisari u skriptorima, imali su od writer's cramp, kako se to kaže, krč pisača, do problema s kičmom, ratnom kralježicom, do problema sa očima, jer su bili u slabe svijeće i sve, i to je bilo uvijek redovna poglavlja, ja se tog načitao, Bogu hvala. Onda kad je izmišljen Gutenbergova tisak i sve sad moderne knjige, onda su imali hrpu kognitivnih problema. Kako se sad prebaciti sa one lijepe pergamene i kratica i onog grafičkog dizajna na nešto sasvim novo. Trebalo je 100 godina da se prilagodi. A prije toga, naravno, Homerove epove i Hesiode su svi usmeno prenosili i svi su sve pamtili. Sad jedanput se neko sjetio u Ateni da bi zapisao. Sad to treba čitati. Dakle, hoću vam reći, otkad postoji tehnologija i civilizacija, znači 5000 godina, ovo su problemi koji se ciklički ponavljaju sa svakom novom radikalnom tehnologijom i traje 50-100 godina. Nadamo se da kod nas sad kako se sve ubrzano razvija ne 50-100 nego 50, da se čovjek prilagodi. Ali dakle, hoću reći, ima puno danas kritičara televizora, digitalnog doba i sve kao se to izmišljena neka čudna nova tehnologija i ona najednom škodi čovjeku. Svaka mu je izazivala iste probleme. Ali isto tako na svaku se mozak itekako dobro prilagodi. A kad je Australopitek izmislio toljagu ili nešto ili onaj skreper, isto je puno puta zgulio ruke i raskrvario prije što je naučio koristiti. Dakle, ja sam za sve kritike, pogotovo ovih ovisnika internetskih i tako dalje, i ključ je, ti si rekao izbor. Dakle, što čovjek zapravo na tom internetu radi? Ja gledam Google Books ili sam ja dinosaurus koji hoće knjige. Opće mene nema Facebook, Twitter, dakle ništa me tog ne zanima. Ali neko, baš obrnuto, uopće ne gleda knjige, gleda samo to. Znači, televizijski program ne valja. Kako ne valja? Program valja, ne valja čovjek koji ga je pisao. Nož valja, ali s njim možeš ubiti čovjeka. Ne valja čovjek koji ga drži u ruci. Dakle, nikad nije tehnologija ili znanost kriva za nešto, nek su krivi ljudi koji to koriste na krivi način. Evo, ako se mogu nadovezati i proširiti.
Znači, često me ljudi krivo shvate, misle da imam nešto protiv tehnologije, uopće nema. Uzmite primjer iz automobila, to je znači psihološki jedan percepcija da je nešto kad je novo, da je izvanredno i da nema nikakvih loših osobina. Tko je kad je automobil izmišljen razmišljao da će netko nekoga pogaziti jedan dan ili o emisiji štetnih plinova i tako dalje. Znači, s ovim novim tehnologijama danas još ne mislimo koje bi to moglo imati negativne posljedice, a tek kad ih vidimo onda ćemo početi iznalaziti bolje načine kako da spriječimo te negativne posljedice. Evo sad, mi smo u tom razdoblju kako sve ide jako brzo, zamislite da je internet i digitalne tehnologije bežične, da smo sad na početku kad je prvi onaj Mercedes-Benz napravljen, jel, kad troši, ne znam, 15 litara benzina i wow, i ide 20 na sat. Znači, trebamo gledati dalje i naravno nastojati ne izbjegavati, nego koristiti one dobre stvari i upotrebljavati ih u nastavnom procesu, a ono što nam ometa pozornost, što nam smanjuje zapamćivanje, zbog čega lošije pamtimo, to trebamo smanjiti. Evo, samo to. Super, hvala. Dakle, odluka je uvijek na nama. Evo, još malo ćemo se zadržati znači, na obrazovanju, učenju i pamćenju. Test. Još malo ćemo se zadržati na učenju i pamćenju i sve bržem razvoju danas. Pa evo, profesor Rešimić, nastavno na ovo o čemu smo govorili, kao nastavnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu, kolika je razlika u količini znanja i dakle u količini podataka koje studenti uče danas i načinu na koji ga usvajaju i pritom koriste alternativne internetske metode učenja uz propisanu literaturu u usporedbi sa studentima od prije 10 do 20 godina. Hvala na pitanju, to je jako važno pitanje, zato jer informacija ima previše. Često je problem što nema odgovornosti za napisanu informaciju i također onda se dobiva dojam da ako si to pročitao negdje, da je to kvalitetna informacija. I to je sad problem autoriteta koji na internetu ti niko neće te špotati zato što si ti stavio neku informaciju koja nije kvalitetna i provjerena, makar neke društvene mreže to imaju. Znači, ne znam kako se to zove, Facebook Facts ili ovako nešto, nekoliko puta su me zvali da presudim, ali to je potpuno krivo, jer odgovor nije bio crno-bijel da ne, nego zavisi od konteksta i od situacije. Tako da je to jedan rastući problem etičnog ponašanja na mreži i tko smije kakve podatke i kakve informacije postavljati i na koji način i za koga, tako da raznim filterima, ograničavanjima, privilegijama, razinama, nedostaje nijansiranje. Znači, nećeš dati malom djetetu pristup pornografskim sadržajima, na primjer. Znači, takvo nijansiranje kad nije, znači, budući da njime upravljaju velike multinacionalne tvrtke kojima je jedini cilj ili glavni cilj profit, to mene ne zanima. Mene zanima što je dobro za moje dijete. A na internetu, znači, stvaranje ovisnosti zapravo njima pogoduje. Oni kroz svijet igara brzo nauče što trebaju napraviti, kako će doći do nečeg što će ispuniti neki njihov sitni cilj, željicu ili nagon. Međutim, to naravno stvara i ovisnost i cijeli niz problema. Tako da nije samo stvar privatnosti, nego je stvar da sve ono što činimo i radimo, znači dijete radi ono što vidi i čuje. A zapravo ovdje imaš jedan uzor koji je u stvari digitalni medij, gdje nemaš načina kako ćeš osmisliti razvoj i socijalnih vještina svoga djeteta. Tako da je to enorman problem o kojem treba razgovarati, kojeg također treba poboljšavati i o kojem svi dionici trebaju reći što misle, kako bi na što bolji način iskoristili mogućnosti koje imamo. A što je sa količinom podataka i na način na koji ih obrađujemo? Rekao sam već, znači da brojne studije ukazuju na nedostatak materijaliziranosti. Da, znači, inferotemporalni put koji ide u hipokampalnu formaciju i služi za pretvorbu kratkoročnog u dugoročno pamćenje je slabije aktiviran kad se čita s ekrana nego kad se čita s knjige. I kad vi samo prislonite ruku uz ekran i primite rukom ekran, vi već bolje pamtite. Znači,
trebamo razumjeti što se događa i kako i onda to znanje upotrijebiti i znači iz neuroznanosti u nastavni proces. Mi bi prvi koji bi trebali to primjenjivati i drugima govoriti kako to treba raditi. Naravno da, evo, klasičari poput profesora Judaša, on će imati sigurno neku repliku, znaju da treba biti ravnoteža, da ničega previše nije dobro. Tako da je ključ u toj ravnoteži. Može, profesor Judaš, izvolite. Samo da, dakle, lijepo malo prije citirao onu golemu studiju koja je rekla da ako se iz sprinta, da je puno bolje. A sad evo vidiš, gospodin dekan i ja skupa studirali, nije bilo nikakvih kompjutera. Bilo ovo nešto Commodore, tek se pojavljivalo. Dobili smo debele knjižurine, Guyton, Robbins, anatomiju, sve. Nije bilo nikakvih A1, A2, A3, F1, F2, ovo, ispiti na dijelove, sve. Evo ti knjiga i za koliko, pol godine, godinu, marš na ispitu. Svi prošli, svi dobro naučili, čak vjerojatno bolji nego vi danas. Dakle, ja navijam za staru knjigu jer te tjerala da misliš svojom glavom, da razlikuješ sporedno. Bio je jedan vic koji su nama u to doba iz one JNA, pa smijemo jer niko se neće uvrijediti, kao Boljubija otpustilo iz vojske. Obrazloženje kao psihijatra, debilitas mente gravis, teška mentalna slabost, ne razlikuje sporedno od bitnog. Ok, znači, to danas već manje su ti kompjuteri, ali prije kad si gledao student sjedi, ima knjigu, ima one markere i sve, brate mili, je požutio, pocrvenio, pozelenio. Cijela knjiga postala umjesto crno-bijela u boji. Ne razlikuje sporedno od bitnog. Umjesto da je, a unutra već piše bold, italics, naslovi, podnaslovi. Znači već smo je grupirano. I sad mi kao siroti, oni iz primitivnog starog doba, smo sve to odmah vidjeli, znali, razlikovali i sa strane si stavio neku malu oznaku ili nešto podcrto i razlikovao sporedno od bitnog. A već prije ove kompjuterske invazije se promijenilo nešto u pedagogiji ili pristupu da su počeli šarati s tim flopićima. Dakle, sad bi zapravo, kako Šimić veli, grafički, mi bi trebali pomoći ovih grafičkih dizajn tehnika, svi koji rade, kako pretvoriti te vražje slike na kompjuteru da što više liče na one stare knjige i kako ih, rekao si mislim 15 minuta pa stop, jel? Kako tempirati to sve da se vratimo u standardno psihološko, jer gle, majmun vidi bananu na ekranu i to mu je jako lijepo. A majmun puno draže drži bananu u ruci i ovakve ima nego samo na ekranu. Dakle, ja mislim knjiga i papir koju listaš i možeš s njom nešto raditi, to je prava interakcija. Ovi ekrani malo prave kao distancu. Upravo nove tehnologije dovoljno... Možemo samo dodati nešto što su rekli profesor Šimić i profesor Judaš. Što ste rekli za tu studiju, meni je to bilo dosta zanimljivo zbog toga što tableti, na primjer, ulaze sve više i u ranom razvoju i u odgojno-obrazovne skupine i evo i u školu za život. I istraživanje je baš pokazalo to što ste spominjali da riječi izgledaju isto. Međutim, prisjećanje gdje se određena činjenica nalazi u knjizi i redoslijed povezanosti tih činjenica i događaja je bio znatno manji kod onih koji su koristili takozvane i-knjige. I u biti se povezuju, nisam našla istraživanja, možete vi profesor Šimić znati, koja su rekli zbog čega je to tako, ali se smatra, upravo što ste spominjali ove neurobiološke puteve, što mi je bilo vrlo logično, jer ako malo bolje razmislite, vi se prisjećate kako su pojedine knjige mirisale. I kao dijete, i koliko ste ih s kojih ste učili, spremali ispite i tako dalje. Jednostavno, ti kinestetičke informacije u povezanosti sa i knjigama ili i tekstom ili čak spacijalni i ti olfaktorni znakovi nedostaju i u biti se smatra da su oni jako bitni za tu dubinsku analizu teksta i za njegovo razumijevanje. Ono što je meni dalje bilo zanimljivo, da istraživanja u predškolske djece su tvrdile da postoji, znači difuzijski tehnikama magnetskog oslikavanja mozga, da je mikrostrukturalna bijela tvar između Brokinog i Wernickovog područja kod takve djece koja su bila 3-4 sata dnevno izložena i knjigama promijenjena na negativan način,
A ono što smo mi učili nam govori da je upravo to područje užasno bitno za sposobnost čitanja. Sposobnost čitanja je danas sutra veliki prediktor školskog uspjeha. Tu je jako važna stvar, ako se smijem nadovezati, i razvitak grafomotorike. I to se najviše vidi kod izrade bilješki. Znači, kad ti rukom pišeš svoje bilješke, to se puno bolje pamti, budući da si za svako slovo koje si oblikovao upotrijebio motorički sustav i to ti je već dubinska obrada podataka. Sjećaš se svako slovo koje si krivo napisao ili na koji način si ga napisao i povezuješ ga sa sadržajem. Tako da je to zapravo taj učinak dubinske obrade informacija se može postići da se kaže učenicima i studentima da što sporije čitaju i da na taj način umanje tu nematerializiranost, lelujavost podataka koji su negdje na internetu u hiperlinkovima, ali ih ne možeš zapamtiti, staviti u prostor. A to je posljedica činjenice da su se iz tih neurona koji pamte prostor u hipokampalnoj informaciji razvili sustavi, znači epizodičkog deklarativnog pamćenja kojima pretvaramo kratkoročno pamćenje u dugoročno. I zato je najbolja tehnika učenja da sve što želimo zapamtiti smještamo u prostor, na kvizovima, ovi najbolji u pub kvizovima i na televiziji kvizovima, oni kad više nemaju dovoljno mjesta u prostorima koje poznaju da tamo smještaju informacije, onda naprave svoju memorijsku palaču. To je najpoznatija mnemotehnika. Znači on točno zna kad je pitanje o Šekspiru da ode u svoju palaču na drugi kat do kraja hodnika desno i u toj sobi su njemu dijela Šekspira. Točno zna gdje će u prostoru naći, ili u lijevom kutu ili u desnom kutu i na taj način u stvari pospješuje pamćenje. Vi ne možete zapamtiti novu stvar, asocirati, ako nemate nešto u svojem mentalnom okruženju stabilno. To stabilno, kad nemate dovoljno vlastitih iskustava, onda napravite svoju memorijsku palaču i onda tamo lijepo spremate gdje ćemo što stajati i na to nadovezujete i asocirate. Kad se trebate prisjetiti, točno znate gdje trebate potražiti. Vi znate da je to negdje na internetu, da ste na nekoj stranici to vidjeli i znate da trebate zaguglat da bi došli do toga, ali više ne znate o čemu se radi. To je ta amnezija izvora gdje u stvari znaš gdje je, ali izvorna informacija ti nedostaje. I još mali dodatak na to, dakle, on je rekao crte bilješke. Dakle, prva stvar za mozak koja je vitalna, da bi isto zapamtio je da aktivno sudjeluje u nečem. Ako glumiš u predstavi, kao recimo Romea i Juliju, onda ćeš odmah sve zapamtiti u živicu. Ako samo gledaš, ne budeš zapamtio tekst. Internet, to je jedna nezgodna strana, mislim svaki ekran, on te tjera da si publika, gledaš. Dakle, dok smo mi iz starih knjiga morali sam sebi šalabakter, pa strepica, crtica, praviš si ovo, to je kao sudjeluješ u obradi. I to je onda vrlo važna stvar, a to sada fali. Čak i da imaš one digitalne olovke i ne znam šta, po PDF-u se to ne da raditi. A drugo, ovo ću se malo našaliti, ali zapravo to nije šala, jer svi ste čitali Prusta, bar ste morali u lektiri, ono Madlena, dakle potrazi za izgubljenim vremenom. Miris nekog kolačića je potegnuo, pratim ili ne znam šta. Možda zaista ne bi škodilo da ti kompjuteri kad se upali program usput malo parfema izbaci. Da ti nadu i olfaktorni, taktil ili neki kao hologramčić, da imaš neki doživljaj koji nije monoklonalni, nego da je u puno multisenzornim dimenzijama. Dakle, to su jednostavni trikovi, a ja se sa to kao šalim, to možda bi zaista dobro djelovalo. Upališ kompjuter i on ti špricne malo Chanel 5. I odmah si sretan da ga čitaš. Evo, zaključit ćemo ovaj set pitanja sa kratkim osvrtom na digitalnu demenciju. Može samo kratak komentar? Pa može, znači profesor Manfred Spitzer je u toj svojoj knjizi Digitalna demencija obuhvatio dotadašnja istraživanja i rekao je zapravo da je to pojam koji obuhvaća nedostizanje, odnosno zaostajanje u razvitku kognitivnih sposobnosti kod mladih osoba koje prečesto koriste internet. Obično se radi o više od 7 sati dnevno i kod takve djece se vidi istanjivanje moždane kore napose orbitofrontalnog korteksa. U jednom kasnijem istraživanju koje je objavljeno 2019. godine, znači potpuno je bilo randomizirano 2 skupine, na 161 ispitaniku, 71 od toga je bio muški
Znači, nije se znalo ko će dobiti koju skupinu. 6 tjedana su igrali igrice, znači tjedno 14 sati jedna skupina, 80 sati druga skupina. Nakon 6 tjedana je bila statistički značajno smanjenje, znači sive tvari, moždane kore orbitofrontalnog korteksa. Nakon 6 tjedana intenzivnog igranja, neću sad reklamirati, ali dobro, svi znaju za igricu World of Warcraft. To je bio znači, znamo da pretjerana upotreba digitalnih pomagala umanjuje naše vlastite napore koje je potrebno učiniti da bi sami nešto zapamtili, da bi sami razvijali vlastite sposobnosti. Na ovaj način neke druge mreže, osobito one koje su povezane, na primjer, znači, nema tu dobro i loše, znači, ako ti imaš, znači ti ćeš na neki način igranjem tih igrica ćeš neke mreže pojačati, u nekim bitno prostornim sposobnostima ćeš biti bolji, znači, ali za uzvrat će neke druge će se manje koristiti, pa samim ti ćeš biti u problemu nemogućnosti dubinskog mišljenja, nećeš moći otpratiti zadatak od početka do kraja. Prije 4 ili 5 godina učiteljica od mog mlađeg sina mi je rekla nakon roditeljskog sastanka, znači napisala je djeci u 6. razredu osnovne škole ime i prezime autora i lektiru na ploču. I sad su oni to trebali prepisati u svoju bilježnicu. Više od pola razreda nije moglo do kraja tu jednu informaciju, jednu rečenicu teksta prepisati u bilježnicu, da nisu počeli raditi nešto drugo. Kod onih okorjelih korisnika interneta, znači je bilo 2014. godine da su svakih 19 sekundi radili nešto drugo. Znači kod njih je problem što ne mogu zadržati misao od početka do kraja i nemaju mogućnost dubinske obrade informacije. To je nešto što se gubi ako si stalno u toj više zadačnosti. I to naravno je povezano sa cijelim nizom drugih problema. Znači ne možemo reći da je nešto dobro ili loše, nego se naš mozak stalno prilagođava i mijenja. Sad, ako imate nagle zahtjeve za veliku promjenu, onda ćete naravno svi imati problema i ja vjerujem da nema nikoga od vas ko nije imao problema sa nastavom online do sada. Znači, prije ili poslije ćeš naići na probleme za koje nećeš znati zbog čega se događaju, ali ćeš vidjeti jednostavno da ti ne ide. A onda treba pogledati korijene i uzroke zašto se to događa i pokušati smanjiti te izvore tih uzroka. Odlično. A osim negativnih strana tehnologije na razvoj mozga, koje svi dobro znamo, mogu li ove tehnologije imati neke pozitivne učinke za djecu? Apsolutno, odmah ću vam reći. Neki me netko pitao kao da kod djece, znači sa poremećajem pozornosti i hiperaktivnošću, kao oni ne smiju na kompjutor. Ne, znači njima je sad uvedeno da igraju 2 sata intenzivno igrice, jer nakon toga imaju razdoblje u kojem 5-6 sati mogu normalno raditi, učiti, usvajati novo znanje itd. itd. Znači, kao u farmakologiji, će vam reći profesor Klarica, znači da nijedan spoj, nijedna tvar nije ni otrovni lijek, nego može biti jedno i drugo, zavisi kad ju upotrijebite, kako ju upotrijebite, u kojoj dozi. Tako isto i s ovim. Može, hvala. Docentice Kačić, možete li nam se malo nadovezati, mogu li nam koristiti u rehabilitaciji djece sa oštećenjima živčanog sustava? Da, svakako, evo, baš smo komentirali mi panelisti, svakako da ima dobrobiti, znači na pragu što su rekli profesori, što radimo s digitalnom tehnologijom je pitanje. Ne bih se usudila reći ni da je dobro ni da je loše, ali isto tako, znači koja interakcija, koja aktivnost, koliko često, nije isto za svaku aktivnost i u kojoj dobi. Što se tiče ranog razvoja i same rehabilitacije, izvrsno nam pomaže digitalna tehnologija od same rehabilitacije motoričkih funkcija ili nakon stečenih ozljeda mozga koje uzrokuju kliničku sliku cerebralne paralize, kako gornjih i donjih udova, za sada na djecu koji su na funkcionalno većim stupnjevima, ali isto tako i kod djece koje imaju oštećenja vida, znači problema sa u ovom smislu cerebralnim vizualnim oštećenjem vida, vizualnim funkcioniranjem, gdje se koriste različiti programi vidnih stimulacija i vidnih vježbi koje uvelike pomažu u vizualnom funkcioniranju. Tako da tehnologiju ne treba odbaciti u smislu da nije dobra ni za jednu dob, ni u bilo kakvom obliku. Svjetska zdravstvena organizacija prije 2 godine izdala kao smjernice serenity time, ali ja mogu reći vremena koje djeca provode u zaslon. I onda su oni stavili za djecu do 2. godine života
da u biti ne bi uopće se trebalo izlagati zaslonu. Moje pitanje je tu bilo što je sa djecom koje zaista imaju poteškoća, na primjer u vizualnom funkcioniranju, gdje se specifični programi koriste za poboljšanje, na primjer usmjeravanja vizualne pažnje. Ili ako, nažalost, robotski potpomognuta rehabilitacija još nije tako kreirana, samo je pitanje vremena da može prihvatiti znači lokomotorni sustav djeteta od 2 godine s obzirom na težinu i duljinu određenih kostiju, pitanje vremena kad će se to desiti. I onda u biti dijete vam radi određeni pokret i u virtualnoj stvarnosti na zaslonu koji je ispred njega, zbog toga što je napravio, na primjer, određeni pokret svojom potkoljenicom, on na virtualnom zaslonu, u tom virtualnom okruženju dobije nagradu za taj svoj pokret. Motivacija, mislim, motoričko učenje, vrlo je važno da je dijete motivirano, da sudjeluje aktivno i da ima motivaciju, to je da ide nekom cilju u tom svom motoričkom funkcioniranju. Tako da treba sa oprezom uzeti te smjernice što se tiče primjene te digitalne tehnologije, osobito u ranoj habilitaciji. Odlično, hvala. Profesore Petanjak, nedavno je Elon Musk predstavio projekt Neuralink, projekt u kojem se implantacijom čipova ostvario fizički spoj računala i mozga, to jest brain machine interface. Što vi mislite o takvom jednom projektu, te koje su njegove potencijalne korisne, odnosno štetne posljedice na naš mozak? Iskreno ništa mislim o takvom projektu. Ja bih zapravo samo još jednu stvar ovdje, Ana možda nije to mislim spomenula. Što se tiče ove rehabilitacije, možda to se može onda isto na ovo nadovezati. Mnoge stvari su sa digitalnom tehnologijom puno lakše izvedive i puno učinkovitije kod djece nego što se koriste na nekoj klasični način. A sada, stvarno ne znam što bi odgovorio na ovo pitanje. Ja znam da je to jako atraktivno, da će se čipovi ugrađivati u mozak. Možda u perifernom živčanom sustavu ili recimo nekakvoj motoričkoj ili ovoj stimulaciji tu vidim perspektivu, ali u nekakvim funkcijama, ne znam, interakcije, komunikacijske ili nešto, tu stvarno sam dosta konzervativan. Može, slobodno nek se i svi ostali panelisti uključe. Ja ću reći prvo opet malo plastično, jel? Dakle, all resistance is futile. Borg. Star Trek Second Generation. To je ekstremna slika toga. Ili 9/7, 7/9, jel? Znate o čem govorim. Dakle, Kiborg ili Robocop, svejedno. To je jedna varijanta na koju se može tumačiti ne samo Elon Musk, nego svaki takav pristup. Dakle, mogli bi zazirati od toga. S druge strane možemo reći neuroproteze, jer to je opet ista ta stvar. Implantat za uho, implantat za mrežnicu, implantat za ovdje s paralizom, onda može samo u superlativima. Sve najbolje i naprijed, znači što prije nek se razviju takve tehnike. Ali dakle, to sam samo htio reći kako je to tema sa puno lica i sad ovisi što ko u njoj gleda. Ali između ove dve krajnosti, sve najbolje i Borg, i moramo se protiv toga kod čovječanstva boriti, je srednji put u kome vjerojatno postoji 1000 korisnih primjera i 1000 rizika. Dakle, rizici su ako će se to stvar pretvarati, imate puno danas tih, to je popularna tema za science fiction filmove, kad ono, jesi ti čovjek ili si ti onaj replikant? Dakle, više ne znaš ko si ti. Bio je sa Bruce Willisom, jedan takav film, zaboravio sam ime. Dakle, tu postoji šansa za one koji hoće mlatiti veliku lovu i prodavati pleasure devices, ono da preplave sve žive gore nego ovi sad s kokainom i ne znam čim. I to bi bio jako veliki rizik. A s druge strane, mogu takvi isti proizvoditi, baš ovo što je Ana rekla, sprave softvere, igrice, kojima će djeci sa autizmom, djeci sa ovim, djeci sa onim pomagati i tekako kao feedback, ne samo u habilitaciji, nego i u učenju. Dakle, ne mremo vam lako, zato je Petanjak reagirao odmah šta da kažem. Jer može reći svašta, može reći, ali u redu. To je nešto gdje tehnologija ne bi, za moj pojam, trebala ići ispred
etike, prava i regulacije. Prvo, nek se ljudi dogovore što bi zaista s tim radili, u kojim poljima, a onda nek krenu u ovo. Jer ako tipično pretrči tehnologija nas, onda ćemo završiti u vrvi novi svijet. Imaš kako? Ja sam gledao tu prezentaciju na svinjama, znači tu se vidi neki učinak i sad se traži kako bi se to moglo komercijalizirati. Naš pristup je obrnut. Prvo idemo znati s čime radimo, što se može napraviti i onda to idemo upotrijebiti za korist djeci ili bolesnima i tako dalje. Ovo je čisto komercijalni jedan projekt koji ima jako slabe temelje, odnosno nije utemeljen na znanosti. Hvala. Evo, malo konkretnije pitanje za vas, profesor Judaš. Danas smo svjedoci da ljudi sve više informacija o sebi, čak i mnoge koje se u prijašnje doba nikad ne bismo usudili dijeliti sa drugim, svojevoljno objavljuju na internetu. Mnoge kompanije te podatke koriste za ostvarivanje profita. Sad, zašto su ljudi skloni na internetu otkrivati mnoge svoje tajne koje nisu spremni osobno, je li to nekakva generacijska stvar? Dakle, ja nemam Facebook, nemam Twitter, nikad neću imati ništa tako. Mislim da ste me to u intervju pitali. Dakle, ako KGB, CIA ili bilo ko hoće nešto dozvati od mene, nek zaradi plaću. Ne moram ja sam nuditi i servirati. To je jedna vrsta odgovora. Danas to ni ne rade obavještajne službe ili ne treba, jer imaju u svakom mobitelu negdje GPS i pratiti sve doznaje od tebi preko toga. Mjesec dana gleda tebe ko točku u XYZ koordinati i zaključi da se svaki dan ujutro od tada do tada ideš do te traverske, pa sjedneš čovjek kafić, popiš kavu, pa... Dakle, mogu nakon 30 dana te analize, ako silno požele, instalirati onaj automat snajper, kao spravicu gore, namjestiti po tim kutem da točno u tom trenutku opali petak i ti muš baš naišli za ugla i ode glava. Ja se kladim da je danas izvedivo sa GPS-om i svim time, što god ko poželi, to je evidentno. Mislim, nekakvi filmovi, to se vidi konačno kad se hvale Amerikanci da su, ne znam, Osamu Bin Laden ili nekog tak sredili, to je to. A ima isto TV serija u kojoj, kako se zove, gdje oni stalno se svade dve mreže, jedni se spašavaju svijeta, drugi sve. Dakle, to je jedan aspekt. Drugi aspekt je ovo što hoću reći, ta tehnologija stvarno nosi rizike u sebi, da te veliki brat, terminator, jel? Te kontrolira. A zbog čega ljudi tako rado i spremno pristaju na to i sudjeluju, sigurno nije problem vaše generacija, nego problem ljudi otkad postoji i čak i čimpanzi. To se popularno veli trač, gosip. Jedna od najvažnijih socijalnih funkciji svih primata, a pogotovo nas razvijenih, je trač. Razmjena informacija. To je jako moćno oruđe. Recimo, ti imaš freeridere, one eksploatatore. I sad one su na granici, to je nemoralno, nije protuzakonito. Ide i stalno za sebe nešto čapao. Najefikasnije reći, to je onaj čovjek koji nikad nije platio piće, uvijek pije na tuđi račun. Ili nešto tog tipa. To je kao trač, međutim, efikasno sređuje takvoga eksploatatora ako se samo proširi. Znači, jedan aspekt je tračajmo o svemu i svačimo sve stavimo na internet da se razotkrije. Dakle, samo obrana, ajmo reći. I drugi, Vanity Fair. Svaki primat isto voli sebe vidjeti u špiglu pa se pohvaliti, ja najbolje. Descartes je lijepo rekao da je zdrav razum najbolje raspoređena stvar na svijetu. Nikom nije nikad pohvalilo i svi misle da je bio previše. Jedina stvar u kojoj se niko svaki misle najpametniji, najljepši, najbolji i sve. I onda hoće share experience. I treću ću reći utjecaj, ajmo reći Amerike, jer kod njih se uvijek to prvo javi i onda se lebiti svi mode, onda svi hoće kopirati. Ali to mi je recimo jedan primjer, ja ne znam, to ima veze s digitalnim svijetom, to se zbivalo i prije. Bile su novine, išao si u Nicu ili Monte Carlo, dakle, to ljudi stalno rade, cijelu svoju povijest, samo evo sad imaju moćnu digitalnu tehnologiju da to bude globalno i da se proširi. To stvarno je nešto gdje bi se svi trebali zapitati koji ti je uopće, kako bi rekao, emotivna, intelektualna razina
kad si tolika ovca da svoju intimu svoje obitelji ili prijatelja staviš na internet da milioni potencijalno i zločestih mogu do toga doći samo kako se sjede. Dakle, intelligence service. Odlično. Evo onda još jedno kratko pitanje za sve paneliste. Treba li država zakonski regulirati ovakve stvari? Možda potezno davno. Multinacionalne tvrtke su moćnije od država, to smo vidjeli sad po cjepivu, tako da evo, to je ujedno odgovor na ovo. Ja bih rekao da zapravo postiže se kontraučinak, dakle sa puno informacija, da dođeš do istine, ima puno džanka i zapravo dobiješ stvarnu sliku. Sad pitanje, na što ste točno mislili, što da regulira? Dakle, velike kompanije danas mogu skupljati svoje podatke i prodavati ih. Aha, to vrstu. Recimo Facebook. Pa dobro, to se Donald Trump svadio sa Zuckerbergom, da li mu smije ili ne smije. Evo, to je zgodan primjer. Njemu ukinulo Twitter. Nakon što je izazvao praktički državni udar, tako, mi sa svih sa strane, mislim, to tvrdi CNN, ali dobro, CNN navija za demokrate, pa ajmo pretpostaviti da su pristrani. Ali opet svako sa strane kad gleda i vidi što je on govorio, što su ljudi vikali koji su upali kongres, dakle to je toliko nedvojbeno da je on to zbilja napravio. I da mu je Twitter bio i mediji, svejedno Twitter, neki drugi ključna stvar. I sad bi meni bilo najzanimljivije od svega, ne to opoziv i sve, znaš da republikanci neće glasati, to ko svaki političar, svaki svoga brani, nije vezano lopov ili ovo, on ga brani, da ostanu na vlasti. Ali bilo je zanimljivo slušati čak u Hrvatskoj, čuo sam bar 10 ljudi, što u komentatorima, što u akademskoj zajednici, koji su se ogorčeno uzrujali da kako se usudio neko njemu ugasiti Twitter. Jer je to apsolutno kršenje slobode prava ovoga. E pa sad ne znam kako se onda neko usudio pedofilu ugasiti njegov profil. Ili nekomu, gdje je tu, dakle ja smatram da zaista za zakonodavce ima itekako puno posla, da povuku, hiperregulativa bi bila pitanje ili kontraproduktivna. Da ne možeš sve predviditi, regulirati, onda samo izazivaš dodatne probleme. Ali nekakva bazična crta da se postavi, da se kaže, odnosno ne da se izmišlja nešto novo, nego ono što je uvijek dosad vrijedno, da neke stvari se ne smiju raditi, neke stvari nisu dobre, nisu dostojne, nisu pristojne, ne smiju se raditi ni u digitalnom svijetu. Tu možda je problem kako da ti to zbilja fizički u digitalnom svijetu spriječiš, jel? Ali gledajte što rade recimo, kod nas mediji, mislim svud u svijetu, ali mi smo sad ovdje, pa ajmo reći nešto, ne svi, nekim načinima. Ima kod nas neki portali nečega koji objave o bilo čemu, od sveučilišta do pojedinih osoba, do političara, što im padne na pamet. Naprimjer, on je sodomist. On ti naljepi na etiketu, ti sada možeš ostatak života provesti perući se od toga i nikad se nećeš oprati. Ili, on je nešto ukrao. Dakle, prije nek što je bilo ko prijavio, a kamoli na sudu dokazao ili osudio, mediji formiraju presudu, etiketu. Ja mislim da takve stvari, dok je to bilo bez digitalnog svijeta, to je bilo na razini, to su i Kaptoli Gradec imali u srednjem vijeku ovdje, i jedan tuži drugoga, pa se tuži za uvredu časti ili na težu. Nije bila velika drama. Sad, kad u jednoj sekundi to može doznati 1, 2, 5 milijuna ljudi ili cijeli globus, to postaje drama. Dakle, nešto bi se moralo zaista regulirati, da ne možeš ti što god reći kad ti padne na pamet bez ikakvih posljedica. Ja sam zapravo želio dodati u pitanju procesuiranja informacija kognitivnih, odnosno u našem, znači, ono što je mene fascinira zapravo je to da se gubi objektivnost procesuiranja kod velikog broja ljudi. Dakle, jednostavno taj digitalna tehnologija dovodi do toga da ljudi jednostavno potpuno iracionalno, ja bih rekao i ono psihotično ili djelomično, ne znam, percipiraju. Znači kad se već rekao o Trumpu,
Mislim o njegovim, dakle, ti nikome tamo nisi mogao reći da zapravo je on stvarno izgubio izbore, da je on dobio manje glasova nego ovaj drugi. Dakle, ljudi jednostavno tu stvarnost percipiraju na temelju tih, dakle, nema tog kritičnog i objektivnog promišljanja. Dakle, to je recimo meni jedna iznimno zanimljiva stvar. Mislim, to je pitanje digitalne tehnologije. Ja se uvijek sjedim jednog mog prijatelja koji me uvjeravao kako one piramidi sreće, znaš kako je bilo na 80, 90, dao si neku lovu pa kao svako ti je uplaćivo i svi će dobiti. On nikad nije mogao meni, nikako mu nisam mogao objasniti da ne mogu svi dobiti. Dakle, i tu je recimo što ja vidim to je da taj procesuiranje informacija ide u potpuno pogrešnom, apsolutno neobjektivnom smjeru. Znam da smo mi emotivna, we are emotional machines which think, jel? Ali je zapravo to, tu ja vidim jedan strah i opasnost od tog, recimo... Jednako je, dakle, psihologija masa, to je još ti stavili bolje. Dakle, to od uvijek vredi. To je vredilo i u srednjem vijeku, spaliti vješticu i sve. Dakle, tu nema ništa novo. I to smo, uvijek se nosimo s tim, jer to ljudi su iracionalna bića, a ne samo racionalna. Jedino što je ovdje dramatično novo je ta, kako bi rekao, globalnost. Brzina i opseg kojom kad to staviš kroz digitalne medije se to proširi. Dakle, ja ne znam, to vjerojatno je pitanje za inženjere, da li se i kako se to uopće može kontrolirati. Ali bazično pitanje što treba regulirati je prastaro. Nema linča, nema javnog mobinga i nema otvorenog kršenja norma. Može Ana može tu, pardon, može reći. Dakle, jedna stvar je psihologija mase, sad ta masa postaje jako velika, ali problem u tome kad ti individualno nekom koji je dobio tu količinu informacija, dakle, procesuiranje, dakle, više ne možeš doći do nekakve objektivne razine, dakle, to je ono što je za nas kao nekakve neuroznanstvenike zanimljivo, da neko procesuira informaciju na potpuno pogrešan način, dakle, više objektivne informacije ne može na ispravan način percipirati. Može jedno specifično pitanje. Dakle, postoji jedna teorija koja tvrdi da kod mladih online sadržaj na vrlo lagan i jednostavan način potiče učenje dopamina u našem mozgu. Što kod mladih onda može dovesti do pojave ovisničkih obrazaca ponašanja. Smatrate li da je ta teorija ispravna, te mogu li ovakvi sadržaj dovesti do veće pojave poremećaja ponašanja te posljedične ovisnosti kod mladih? Ma kao i sve drugo, mozak ima mozgovni sustav nagrađivanja, koji je vrlo složen, koji je delikatan i koji se mijenja u zavisnosti od onoga što mu se događa. Većina sadržaja na internetu je napravljena tako da ga potiče i da ga stimulira, da bude o njemu ovisan, da mu pošalje sličice, benere, već od najmanje dobi, da u stvari zloupotrijebi taj njegov mozgovni sustav koji mu je biološki dan na raspolaganje i da na račun toga dobiva klikove, prodaje softver ili bilo što drugo. Znači, to je recimo jedan fini oblik zloupotrebe, ali zato bi roditelji, nastavnici, udruge bi se trebali boriti protiv takvih načina zloupotrebe. Znači, to je samo finiji oblik kako da zloupotrijebiš nečije biološke mogućnosti. Naravno da on sadrži puno toga, ali slikovni prikaz aktivnosti mozga takve djece se ne razlikuje od ovisnika. Znači, od pravih ovisnika, od teškim sredstvima ovisnosti. Tako da, slično kao posttraumatski stresni poremećaj ili nešto drugo, to nisu samo funkcionalni poremećaj, nego doista postoji biološki supstrat za to i danas možemo zapravo ga i dokazati i vidjeti gdje se događa, kad se događa i kako se događa i pratiti ga. Tako da, poznavajući podlogu na koji način ta ovisnost nastaje, onda zapravo se treba i boriti protiv toga, ali isto tako morate znati da Ritalin, odnosno sredstva koja, znači da pojedini načini i sredstva se mogu upotrijebiti za pomoć onima kojima to treba. Znači, najvažnije je znati kontekst. Bez konteksta nema ni učenja, niti napretka. Tako da, suhoparno davanje činjenica nije nikakvo učenje. Znači, potražiti neku informaciju preko Google-a nije učenje. Znači, neko ti treba objasniti kontekst. Što to znači? Kad se koristi? Na koji način? Što je dobro? Što je loše? Bez vrijednosti ti ćeš usvojiti informacije koje
hrpu toga što ti nije potrebno, a ono što ti je važno, zapravo te nema tko voditi. Najvažnije je da dijete nije prepušteno samo sebi. Evo ti na računalo, pa ti sad se uči, ne znam, pokušavaj, traži. To je najgore što možemo našoj djeci napraviti. Znači cijeli smisao fakulteta je prijenos znanja. I manji dio je proizvodnja znanja, jer kad to pratiš i čitaš, onda bolje to znaš. Znači, cijeli smisao da mi sljedećoj generaciji naše znanje i iskustvo prenesemo. Znači, ovo prepuštanje njih samima sebi, da će oni negdje to naći, da postoji neki digitalni repozitorij gdje sve to piše, onda samim tim i prijenos znanja gubi svrhu i mi gubimo svoju svrhu. A naša je svrha najvažnija, znači da ti oblikujemo, pomognemo, pratimo, damo kontekst, isprobavamo iskustvom, znači te usmjeravamo da bi ti to sve usvojio i zapravo nas prestigao, u konačnici. Jel? Tako da svaki dobar nastavnik ima iza sebe dobre učenike. Odlično. Mislim da smo vrlo iscrpno obradili ove teme, pa ću vas sad za kraj moliti da kažete što mislite koja je najbolja stvar koju smo dobili uporabom digitalne tehnologije, a što najgora. Evo, time ćemo zaključiti. Završna riječ sad. Evo, mogu ja? Mislim da je najbolje što je zaista olakšala umrežavanje i da je ubrzala puno stvari na koje smo gubili puno vremena, uključujući i sastanke. Za mene osobno, ono što mislim da je najlošije, isto tako da mi kao socijalno biće smo izgubili socijalni kontekst. Znači, veliki dio socijalnih interakcija, o tome zaista razmišljam i kao odrasla osoba, i kao adolescenti, a onda i djeca, znači osnovne školske dobi. Naime, pročitala sam, evo možda će profesor Judaš znati, da čimpazin limit, neurobiološki limit za skupinu jedinki s kojima se ona druži oko 50. Ne? A onda su kao neki zoolozi pokušali napraviti usporedbu da bi možda za čovjeka, s obzirom na našu evoluciju, to bilo kod 150 do 200 jedinki. Mislim da svaki tinejdžer, a onda i odrasla osoba koja se izlaže društvenim mrežama, da taj limit je jako daleko, ne limit, nego da brojka je jako puno veća. I moje pitanje svima nama, da li mi zaista smo prekoračili taj neurobiološki limit, ako možemo tako nazvati, za neke bliske interakcije s ostalim osobama, i u tom smislu da li zaista postoji kortikalno preopterećenje onih regija mozga koje su zaslužni za socijalne interakcije, ili mi jesmo, što vjerujem da jesmo, zaista prilagodljivi, pa se to neće dešavati više na uštrb nekih drugih funkcija. Jer svaka reorganizacija, ako ide mi nakon razvojne neuroznanosti, nakon na primjer perinatalnih lezija mozga, često se ta plastičnost dešava na uštrb nekih funkcija. Ona nije uvijek tako adaptivna, što mi volimo naglašavati. Ne? Tako me zaista zanima da li u biti ta naša socijalna reorganizacija uslijed digitalne tehnologija zaista u biti će dovesti do funkcionalne plastičnosti ili će se dešavati na uštrb funkcija koje su nama kao socijalnim bićima vrlo bitne. Evo, ako mogu ja zadnju minutu iskoristiti. Važno mi se čini ukazati na to da mnogobrojne tvrtke i oni koji prodaju, bez obzira o čemu se radi, a povezano s digitalnom tehnologijom, imaju jednu mantru kod koje kažu: evo, ako vi sad uzmete novi uređaj s više memorije, on će vam osloboditi vaše vrijeme za neke ugodnije i ljepše stvari. Zato jer predstavljaju mozak kao, recimo, disk koji ima određeni kapacitet. Sad, ako ti imaš više memorije, ti ćeš imati više resursa pri sebi, ali zapravo će ti mozak biti sve prazniji. Jer je mozak ima potpuno druga načela rada. Znači, kad vi znate 5 jezika, sljedeći 6. jezik ćete vi savladati za 6 tjedana. A kad učite prvi jezik, treba će vam godinu dana da dođete do osnovnog nivoa. Znači, mozak, evo, mislim da se svi sa mnom slažu. Znači, što više drugih aktivnosti imaš, bilo da je to sport, glazba, bilo čime da se baviš, što više tim bolje, tim ćeš biti uspješniji u drugim stvarima. Bilo koje istraživanje djeteta koje se bavi sportom, glazbom, umjetnošću, bilo čime drugim, ono je uspješniji u drugim područjima, znači
fizičko zdravlje povezano s kognitivnim, sa spoznanim sposobnostima. Znači, tu ta mantra da neko će imati više na raspolaganju, ne znam čega, ako ga digitalni pomoćnik oslobodi tog što će on morati pamtiti, pa nema ništa gore. On me ne oslobađa toga što, jer ja što više znam, govorili smo, znači, što imam više poznatog, moći ću bolje asocirati, više učiti, više pamtiti. Djeca koja imaju bujniju maštu, kojima su roditelji bake čitale bajke, oni su bolji u školi jer mogu na te koncepte nadovezivati, asocirati još od Aristotela, učiti više, znati više. Znači, nemoj mi prodavati tu foru, kupite računalo od pomoćnika koji ima 50 terabajta memorije i onda ćete vi moći samo uživati. Ma nije stvar u tome. Stvar je u tome da razvijaš vlastite sposobnosti. Evo, samo to sam htio reći. Evo, ja se sjećam vremena, sad najbolje, najlošije, ne znam, pokušat ću nešto konkretno. Evo, sjećam se kad sam krenuo raditi, onda je bio Juda je došla je knjižica sa popisom radova po temama, onda je on to na večer pročitao, jedan kružić, dva kružića, onda sam ja išao u knjižnicu ili ko večer, da smo to kopirali i tako dalje. Dakle, to je sigurno nešto što nam je daleko olakšano danas i to. Međutim, ono što se desilo je da su zahtjevi i količina tih informacija postala zapravo toliko velika da ja ne znam kad sam u miru uspio, ne znam, neki rad temeljito pročitati ili pregled, ili imaš recimo da, ne znam, 5 preglednih radova, izgubim pol sata da vidim koji ću pročitati od njih. Dakle, s jedne strane neke stvari su nam se olakšale, ali jednostavno je na neki način postao količina informacija iznimno velika. To bi rekao što se dogodilo, sad, da li je nešto najbolje ili najlošije, ima tu puno stvari. Dakle, jednostavno, ja bi osobno volio da imam više vremena posvetiti se nekom konkretnoj stvari i pošteno ju napraviti, nego ovo što ispada nekakva vrsta, ne znam, menadžiranja, kako proći pro naslovima, vidjeti u apstraktu, naći ono što je najbrže i tako dalje. Ali sve ima nekih prednosti i mana, evo, to je. Voditelj nas je pitao da na kraju kažemo nešto lijepo, šta nam se dopalo, a vi svi udribujte. Ali, dakle, samo da komentiramo ovo što je Ana rekla, to je teorija Robin Dunbara. Dakle, grupica, čipaze su, recimo, kad dođu 50 do 70, raspadu se na grupu od 35. Start od jednostavne stvari. Čipaze, znate se, grooming je, timarenje se prema, kad jedan drugog češu i trebe uhe i to. To je silno važna socijalna komunikacija za sve majke. I to imaju ljudi. I sad ta teorija da kaže ovako, mi imamo jezik je to timarenje na daljinu i to služi za uspostavu personalnih veza. S tim da recimo ovo je 1 na 1, a jezik je 1 na 3. Jer svak zna, ako hoćeš napraviti recimo neku grupu ili komitet i da grupu ljudi koji će zbilja riješiti neki zadatak, onda ih bude 3 do 5. Ono kao komisija za doktorat. 3 ili 5 članova. A ako hoćeš da se ne riješi, ali da se ima privid da se riješi, onda napraviš od 10 do 15. I paziš da su unutra minimalno 2 koji imaju potpuno suprotna mišljenja i da je bar jedan od njih neki na ego 3 koji želi stalno čuti svoj glas. Beskonačne rasprave, to su svi saborski odbori, to je uvijek ista priča. Gomila ljudi koji ne rješavaju ništa, a privide da se zbiva. Ljudske grupe funkcioniraju ovo što ste rekli do 150. Nije uzalo da četa vojnika je desetina pa 100 i tisući takvih. 100 do 150 je nešto što u tradicionalnim društvima je zapravo, to je onaj broj osoba koje ja sve osobno poznam. Znam im ime, prezime, rodbinski status, ko je s kime, neku genezu i tako dalje. I to je jako važno jer kad pređe recimo 300, a svakako kad pređe 500, onda ljudima treba, to je nastavno s agrikulturom, onda im treba najedanput policija, vojska, poreznik, sudac, nadzorni organ. Firma koja ima manje od 100 ili 150 ili zajednica može živjeti kao komuna i sve se dogovoriti. I sad pouka iz toga bi bila da kogod radi ono od, kako
kako se to veli, mjesta zajednica, lokalna zajednica, pa grad, pa četvrt, pa država i tako dalje, bi trebao društvo graditi od nuklearnih jedinica koje su 150 do 200, najviše. Jer se onda multipliciraju hrpe oni koji se zbilja znaju. A ako imaš grad od 1.000.000 ljudi ili zgradu od 10.000 ljudi, Mamutica, ne znam kako kaže, 5.000 ljudi, to je u susjedstvu, oni su svi anonimci. Dakle, onog časa kad to pređeš i kad oni drugi postaju masa, onda možeš kao Hitler reći, ono nisu ljudi, ono su ne znam ko, treba ih sve istrijeliti. I ti ih tako gledaš. Komentar na to, dakle, ta, nažalost, problem što je Ana rekla, da li nam internet sada s tom globalizacijom, kad imamo najedanput 1.000.000 ovih, da će nas dovesti u problem. Mi taj problem već odavno imamo. Otkad smo se naselili u gradove i napravili megalopolise. Dakle, i Rim, i Babilon, i svi su već imali taj problem. Ali, sad normalno, i taj problem se potencira 100 ili 1000 puta kad si globalna mreža. Dakle, Petanjek je rekao, literatura, nabava, sve, naravno da nam je to lakše na život. Ali ja ću sad završiti sa jednom, rekli ste, ajde recimo lijepu stvar na internetu koja je dobra. Za mene, to je sad samo moja perspektiva, Google Books. Brate mili, ništa ljepše na svijetu. Dakle, dok si bio mali, hoćeš knjigu, nema je u našoj knjižnici. Pa dobro, ili ima drugoj. Ne, nema je u Hrvatskoj. Pa gdje ima? U Bodleian Library u Oxford, ili u Beču, ili u Minhenu, ili nigdje, dakle, ne možeš doći ni do knjige da bi pročitao, ili rada u časopisu. I sada, doduše, za ono što je stavljeno za 25 godina, pa izvan copyrighta, ali nema, to je 99% sve ljudske kulture, sad konačno ima Google Books i ti možeš pročitati, ali što god se sjetiš. Prastaro, moderno, ovo. Ima, ne, peca nema zato što je to u časopisu, a ne knjiga. Ona kod se zove Becove stranice, možemo to pitati. Imam ja fotokopiju, dakle, to, ja smatram da je to za bilo koga koji je ono tradicionalno odgojen i želi znanje i želi čitati, bez obzira što je digitalno, ne, može uvijek istripati i vezati. Dakle, to, mislim da je to kvantni skok. Kad ništa drugo ne bi taj digitalni svijet donio, internet, nego to, ja bi vikao, Bogu ti hvala ko je izmislio najbolje na svijetu i nikad nije bilo ništa ljepše na svijetu nego Google Books. Možeš čitati što god hoćeš. Evo, pa ne bude za kraj da digitalni svijet donio nešto fantastično. Može. Dragi panelisti, puno vam hvala na ovoj bogatoj diskusiji i vidimo se neki drugi put. Evo, tim riječima zaključili bismo današnju tribinu. Nadamo se da smo uspjeli na zadovoljavajući način odgovoriti na vaša pitanja, a ukoliko imate još pitanja, možete nam ih postaviti putem Facebook stranice Studentske sekcije za neuroznanost, te ćemo vam povratno odgovoriti na njih. Još jednom hvala panelistima na odgovorima, na dolasku, na tom iscrpnom dijeljenju znanja i hvala gledateljima koji su gledali. I Anton je rekao da vam dodatna pitanja pošaljete na Facebook stranicu Studentske sekcije za neuroznanost. I evo, nadamo se da se vidimo što prije, uživo i u nekom novom projektu. Hvala svima. Hvala tebi. Ili nas još snimaš ili se smijemo micati? Sad ti ko na kraju dnevnika, znaš, onda sad ne počne. To je to, da li se, tamo često izgleda. Da li imate ikad